E tiwi kei konei tetahi ahorangi wete reo no hui terangi, he rangahau ana menara e kōrero noa ana te reo Māori I ngā hapuri ngā horopaki me ngā takiwā o te motu. Hei tāna ahakoa kua tino whea konei ia I te ahurea Māori, he uua te raongona o te reo Māori, nei rā Ahania Douglas. He ahorangi ringi kuihi taketake e hikoi ana I te nuku o te whenua, mo te tūpono ka raongona te reo taketake o Aotearoa. I'm very interested to see how indigenous languages throughout the world actually manage to survive and maintain and sometimes actually rediscover, revive their language. Kei te rangahau a tākuta Daphne Romy Maslia I tana tuhinga kairangi tuarua mo te ora o ngā reo taketake, me te aha e hangai puana ki ngā iwi o te moana nui a Kiwa. I mentioned indigenous languages, but I said this would be another thesis, so I'm not going to talk about it. I published a book on indigenous languages in the city, and I basically want to know more. Hei tā te kai rangahau nei, kei te rongo ia I te kaha o te iwi Māori, he oi anō kei te marama ia ki ngā wangawanga o te au pēhi reo. This is what I admire them, because throughout all these years of prosecution, attempts to completely make them disappear, attempts to completely integrate them, they have, like us the Jews, kept a core identity. I roto I ana mahi rangahau, he mea whakapuaki I runga I tana kōai Ipurangi, kua whea ko a Romy Maslia I te wairua taikaha o ngā iwi taketake, me tana whakapono nā reira I ora ai enei ahurea. And that's something that I find with the Maori people. They usually have the culture, have the identity, and they're coping with the language. And I think having English as your other language is a little bit of a backdrop, how you really want to make the effort when everybody will understand you with English. Kei ngā motu tā tātou manuheri I tēnei wā, ka heke tonu I te ika Māui, tainoa ki te Waipounamu. Mai I Aotearoa, ka haere ia ki Fiji, Tahimania, me Rapanui, ka whakawhiti atu ki Tonga, ki te rangahau I ngā reo taketake o e nā whenua. Ahania Douglas, Te Karere.